umugabo w'imyaka 35 wo mu mudugudu wa Bugumya akagari ka Kamana umurenge wa Nyakabuye mu kagari ka Rusizi ari gukorwa iperereza nyuma gukekwa gusambanya umwana we w'imyaka 15 aho uyu mubyeyi yavuga ko ari kumwigisha uko azitwara mu gihe azaba afite umugabo. Amakuru y'iki kibazo avuga ko uyu mwana wiga mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza ku ishuri rya Groupe Scolaire Kiyovu yabwiye umwarimu we ko se yamusambanyije inshuro zigera kuri 2 ndetse akamushukisha amafaranga. Uyu mwana kandi yatangaje ko nyuma yo kubona se akomeza kumuhohotera yamubwiraga ko ari kumwigisha uko azitwara mu gihe azaba afite umugabo. Kalisa Mathieu umuturanyi w'uyu muryango yavuze ko uyu mwana yahise amenyesha amakuru by'umwihariko umwarimu we n'undi mubyeyi. Ati uyu mwana yahise abimenyesha mwarimu we witwa Sibomana Jean Dodier usanzwe umwigisha ndetse n'undi mubyeyi witwa Muhoza Domicienne n'abandi yivugira ko yabibwiye. Uwimana Bonifrida yunzemo avuga ko ibi ari byo koko babyumvise maze bajya kureba basanga inzego za polisi na RIB zaje maze zirabatwara. Ntabwo bari babizi ko abimukora kandi ntabwo iwabo hagaragaraga amakimbirane. Igihe yamenye ko ikibazo kimaze kumenyekana inzego bireba zafatanyije kugikurikirana. Uyu mugabo akizwa station ya RIB ya Nyakabuye kugira ngo akorweho iperereza mu gihe umukobwa we yajyanywe ku bitaro bya Mibirizi mu ishami rya Isange One Stop Center kugira ngo ahabwe ubufasha. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakabuye Kimonyo Kamari yahamirije igihe aya makuru avuga ko uyu mugabo yahise ashyikirizwa ubugenzacyaha. Ati yego ayo makuru twayamenye uriya mugabo ukekwa gusambanya umwana we yahise ashyikirizwa ubugenzacyaha ngo akorweho iperereza, naho umwana we yajyanywe kwa muganga mu bitaro bya Mibirizi. Gitifu avuga ko uru rugo rutarusanzwe ruzwiho amakimbirane ariko akagira inama abaturage kwirinda ibyabangamira abagize umuryango. Ati urugo nta makimbirane yarasanzwe arubaritswamo ariko turagira inama abaturage kujya birinda amakimbirane yo mu ngo kuko ushobora gusanga hari uburyo umugabo n'umugore batari basanzwe abana mu cyumba, wenda umugabo akifuza gushaka umufasha agahitamo kujya ku mwana we, nubwo wenda muri uru rugo atari ko tubivuga ariko ibyo ntawabura kubikeka. Amategeko y'u Rwanda ahana umuntu wese ukora umwana igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange rivuga ko gusambanya umwana ari icyaha ugihamijwe n'urukiko hanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 20 ndetse na 25. Naho mu yandi makuru umushoramari akaba na perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa Shema Fabrice yasabye urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge guhindura umunsi wo kumuranisha ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Shema yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha tariki ya 11 Kanama 2026 aho akurikiranyweho icyaha cyo gutanga sheke itazigamiye no kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. We n'umunyamategeko we bageze mu rukiko mu gitondo cyo kuri 26 Kanama ariko ntibari biteguye kuburana n'ubushinjacyaha uyu munsi. Ubwo urukiko rwari rumaze gusoma imyirondoro ya Shema, we n'umunyamategeko we bagaragaje ko batabonye umwanya uhagije wo gukusanya ibimenyetso bashingiraho mu gusaba ko afungurwa by'agateganyo. Umucamanza yabwiye umunyamategeko wa Shema ko bakabaye barakusanyije ibimenyetso mu gihe cyose amaze akurikiranwa. Shema n'umunyamategeko we basabye urukiko kuri urubanza rw'imurirwa tariki 28 Kanama ariko umucamanza basubiza ko ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo riburanwa ku wa gatatu gusa. Umunyamategeko wa Shema yasobanuye ko impamvu bakeneye umwanya uhagije wo gukusanya ibimenyetso ari uko byatutwara igihe kuko hari ibyo bakeneye gusaba abantu barimo abari muri Amerika. Ubwo umucamanza yagaragazaga ko urubanza rw'imurirwa mu masaha y'ikigoroba ubushinjacyaha bwasabye guhabwa isaha yo gusuzuma ibimenyetso bishya Shema araba yahaye urukiko. Urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwasabye Shema n'umunyamategeko we gutanga ibimenyetso bishya bagiye gukusanya saa 8 z'amanywa, ubushinjacyaha bukabisuzuma mu isaha imwe. Rwanzuye ku rubanza ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rwa Shema rutangira saa 9 z'igicamunsi cyo kuri 26 Kanama 2026. Naho umugabo wo mu karere ka Ruhango uherukaga mu rugo mu myaka 9 ishize arakekwaho kwiyahuza ikinini cy'imbeba agisubira iwe mu rugo mu gicuku cyo kuri 24 Kanama 2026 umurenge wa Kinazi mu kagari ka Gisari mu mudugudu wa Kaduha. Umugabo w'imyaka 30 yiyahuye akoresheje ikinini cy'imbeba na Spagoro. Amakuru yatanzwe n'umugore wa nyakwigendera yavuze ko yari amaze imyaka 9 batazi aho yagiye. Umugore yavuze ko umugabo yatashye mu rugo rwe tariki 24 Kanama 2026 bamuherukaga mu mwaka wa 2017. Abo mu rugo bavuga ko yakwigendera yabajijwe aho yari yaragiye abasubiza ko yanze gupfira ku gasozi azapfira mu rugo rwe. Ubwo bari baryamye nyakwigendera yabyutse mu ijoro ajya hanze agarutse umugore yumva umugabo arimo kunuka umuti w'imbeba. Basohotse hanze babona Spagoro n'umuti w'imbeba wari mu gashashe hamwe n'agacupa yanywereyemo. Bahamagara moto ngo imujyane kwa muganga. Bagiye kumushyira kuri moto ahita apfa.
umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Hassan Kamanzi yatangaje ikinyamakuru giye ko amakuru polisi yayamenye ku bufatanye na RIB bihutiye kujyayo hafatwa ibimenyetso ndetse hatangira iperereza kugira ngo hamenyekane intandaro y'urupfu rwa nyakwigendera. Umurambo wa nyakwigendera ujyanwa ku bitaro bya Ruhango kugira ngo ukorerwe isuzuma. Ni mu gihe mu mateka y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikibazo gikomeye cyazambije umubano wayo n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR washinzwe n'abahoze mu ngabo zatsinzwe ex-FARC interahamwe ndetse no mu butegetsi bwa Habyarimana Juvenal bahungiye muri Zaire. Abashinze FDLR yabanje kwitwa Ariri ntibagiye muri Zaire nk'impunzi ahubwo bagiye nk'igisirikare gifite imiterere isa neza n'iya ex-FARC aho bari bafite umugambi wo gusubira mu Rwanda ndetse bakisubiza ubutegetsi kugira ngo abagize FDLR bagere ku mugambi wabo bakoranye n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uko bwagiye busimburana bakorana n'ingabo zabwo umunsi ku wundi ndetse banasezerana ko bazifatanya mu rugamba rwo gufata ubutegetsi bw'u Rwanda. Augustin Nshimiyimana wari uzwi nka Colonel Bora Manase muri FDLR yabwiye ikinyamakuru giye ko nyuma y'urugamba rwa RPR rwo kubohora u Rwanda hari ex-FARC interahamwe bahungiye mu burasirazuba bwa Zaire barahaguma mu gihe we n'abandi bambutse uruzi rwa Kongo. Colonel Bora yavuze ko bakimara kwambuka uru ruzi binjiye mu ngabo za Kongo zitwaga FARC nyuma bamwe bavamo basubira mu burasirazuba bw'iki gihugu ariko n'uyu munsi harimo abasigayeyo kandi bakomeye. Ati muri izo ngendo twakoraga benshi binjiye mu gisirikare cya FARDC uyu munsi benshi bakomeyemo. Noneho iburasirazuba muri 2004 habaye kwinjiza abarwanyi mu gisirikare yari imitwe yitwaje intwaro yinjiye mu gisirikare cya leta igihe hari amasezerano ya Sun City muri Afurika y'Epfo n'ubundi hari abasirikare ba Ariri binjiye muri FARDC. Bora watashye mu Rwanda yasobanuye ko mu basirikare ba Ariri binjiye muri FARDC n'ubu bakirimo harimo Rucyahana Jean Baptiste uzwi nka Colonel Jules Murumba muri Wazalendo na Premier Sergeant Anaclense Nkyumva wabaye Colonel ukorera mu rwego rushinzwe iperereza mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri Colonel Nkyumva Bora yagize ati ubu ni Colonel aba muri Demiepi we turamusiga ikamina yasigaranye n'abasirikare amaplatoon 2 yingizwa mu gisirikare. Colonel Bora yavuze ko Mbangu yarafite ipeti rya caporal muri Ariri ariko kuri ubu FARDC afite ipeti rya Colonel akaba ayoboye regima mu ntara ya Ituri. Yasobanuye ko Karati wari corporal muri Ariri ubu afite ipeti rya Lieutenant Colonel mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba ayobora batayo iri i Masisi muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ati nakubwira kandi n'abandi bari muri za regima Tejima ya 221 y'umukoloneli witwa Mbabwene w'umukongomani harimo abitwa ba Major Kurukota, Kapiteni Karekezi, Kapiteni Libia twitaga ayandi mazina turaziranye twarabanye ndetse ni benshi. Colonel Bora yavuze ko 1994 ko bahungiraga mu nkambi muri Sazuba bwa Zaire bahajyanye ingengabitekerezo ya jenoside baryanisha abanyekongo bashyigikira uruhande rumwe mu gihe cy'intambara ndetse yasobanuye ko ex-FARC n'interahamwe byabaye imwe mu mpamvu yo gutanga imyitozo n'intwaro abanyekongo bari bahanganye ndetse n'abatembo n'abanyanga mu Kivu y'Amajyaruguru bigamije kugira ngo byungukire muri ako kavuyo. Ati babonye imbunda ariko duhunze tukiri ati turi kubaha imbunda twahunganye abo rero bitwa abakombata uyu munsi nibo bakomeye muri FARDC. Na kurugero nka General de Brigade witwa Mugabo Hassani ni twamwigishije, hari General Major witwa Mayaga, General de Brigade witwa David yanabaye mwarimu wanjye aho bita Ijanja. Colonel Bora yavuze ko abantu bari muri FARDC bameze nka abambasaderi ba FDLR ibishimangira ko kuvangura impande zombi cyangwa se kurwanya uyu mutwe w'iterabwoba bigoye cyane. Ati none uzarasa FDLR ninde? Ari muri FARDC irimo, ari muri Wazalendo irimo, none FDLR bazayivanayo kose bamaze kwivanga n'intambara yo kurasa FDLR bahuza ibikorwa kuko ibyinshi biba biyobe na FDLR urumva bazayirasa gute? Yavuze ko ahari leta ya RDC ishyizweho igitutu n'umuryango mpuzamahanga yakwemera kuvangura ingabo zayo na FDLR igasenya umutwe w'iterabwoba. Yavuze ko hari leta ya RDC ishyizweho igitutu bashobora kuvangura izi ngabo. Reka mbwire ko hano ari kuri Empire.